Tukithina mbere mwekuru umurio wishikene ta Purity Mukwanyaga kuma gicugo kia ubunge kia Mara County ya Tharaka Nithi atuire uturoni wa gwikaira ni kuma mwakani wa 2016 ba agwatirwe ni thina ya murimu muthemba wa arthritis ire atumire athinjwa iruriawe kumania na thina ino maribi ma macibitari metete muno mwanka makinya shilingi milioni 2 na yuna kuromba antuma wendi umwega ni mombe kwitho makithikiria kiriro kiawe na mamutetherie na ntabutu kumenyithoni mwandiki wetu wa Ntuto Samuel Gaishima. Purity Mukwanyaga wa Ntora ya Karia wadi ya Muthambi sub-county ya Mara aruta wira Nairobi arikarani wa Catholic University mwaka wa 2016 rira aremerwe imurimo wa Rheumatoid Arthritis. Atuire na murimo jo kuma mwaka wa 1990 ari mwari wa kiraji kia biere chukuru ya secondary indi watororeria mwaka wa 2014 na irio athire chibitari guchwa utungata 2014 ndatwika ni kwandimitwa thibitari o nyume ya meri 3 nuntu akumi manage na nuntu amantu maria maukaga mara ndi mwimbu maguru ndina thini ya kibala akoma machibitari kenda aruthro chonkoni mwaka wa 2016 ginanwe irio amberie kugwatwa imurimo gwojo ara Purity athire mbere kurugamira ngarama ciago pare bairicha chibitari kuma kirika muchara kara agwataga mwanka uju wathingatirite iru riake irambirie kwimba arari kuthimwa aronanirie ndeni kuri na maira surgery ya mbere ya ruthwa ya rutwa maira maingi muno na daktari abanga kamisokera the second time kuthigo clinica iri nuntu augire maira mari oku so igucokerwe gitara jiere ego cleanwa ni kwagire na problem ndagia na pressure irinde kogu ni gutaumba gutaklinwa kuthira gukinowewa na nkinekirwa igari agutuma kuguru kurungama nyumani nachokirwe chibitari ara athambirwe maita wa mathanthatu indi kuguru kugutatiga kwimbira maira igitare umbil ni aitiria ya kinya 2.2 million over the insurance limit nuntu ndarutaga wira Catholic University ndi secretary na insurance yetu yale nusu milioni alasimekire kurutwa chibitari nu ya Nairobi Women's ara haririrwe nuchu ya mbia inu university ra arutagira wira atigirwa irandururude ngirira mwanka mundere takurikorewa aretwa chibitari ya Chogoria ara amamirwe kwa mieri 3 nuntu bakwagambia kuma kagitaku atachoka chibitari kuthirekerwa kuthambwe ruriru indi nakomanire na ndagitari Enos Mutegi ora ambirie kumuruthithia mazoezi makwa mwiri wake inya kuri antu maciara gwa mana jamisinu cia murimo wa rheumatoid arthritis kana rimwe ni ucaga nuntu wa itumi itingibota kumenyeka mwiro kambiria kwiria ungwa gutina gitumi keganu gukinya kagita ka Purity na remetwe ikore ndagitari ojo aramwe na Mutegi athiete mbere na kumutetheria indi ariuga nuntu bangarama inene iragijaga kinyawe ari akube kuremerwa twakithonde kwa physiotherapy ku agintu ta mianka iririu ithiete kuthira na gintu kira gikwendeke kariu ni akwenda thie mbere na physiotherapy services na gintu tweta occupational therapy services nutritional services akigwataga daily physiotherapy no muthondeke na kabua agekara wega tutikuga Purity akagwa agacio kabaraba 100% no abote kuthie atina mathina mengi indi Purity atindaga nyomba ino atakomba gukira kana gwitethia na njira no eriku na riru aririgira utethio kuma kiri antu bawendi bwega kenda achoka chibitari kuthinjwa na nkuruki athimbere na kurutha mazoezi kenda agwatainya nkiripotera weru weekendi kuma Ntere cha Karia sub-county ya Mara county ya Tharaka Nithi mbita wa Samuel Gaishima.